Қолбахуктақ нациялар тәрілтелерігер официальный андойдутағы 6 сомук тылынан ағылар Қытай Наротын тылын республика сколларға рекетігінші 5 тылтан сағалан өртелілер. Үйе білутағы Дмитрий Спиридонов атын сүгер түрдіс нөмірдегі сколаға ан маңнығытын Қытай тылын онна культуратын республикатағы фестивалын тәрейділер. Татьяна Потапова салғыр. Бу маннык улуу Кытай тылын үйрәтиге көңүлүр фестиваллары үйә бир сколалара маңнай улуу сонна бүлүң ардырын тахамыгар 5 төгүлтәри диләр. Ондан быйылгы тәрәһәне Дмитрий Спиридонов атын сүгәр төрдүс нөмердәге скола чунсе ден сахур уйдур улуу Кытай омук браһан дигәр сөп түбәһәннәрен республика тахамыгар тахаран тәрьен ыттам. Биге тылын кыттар культуратын хәвәсти хатыбыт курук историятын холан имбартын лабыт холора бу быйылгаттан хагалайын первый республиканский фестиваль аттандыбыт онна эхилеттен халгыс биттенеренбит. Фестиваль чечетинен 5 класстан 11 класс өренәтчилергер Кытай тылыгар олимпиада, көңүллүк саңарыга ыры лаһыныгар, фонарь оңорутугар конкурстар, каллиграфияга мастер-класстар ытылыннылар. 5 класспын китайский тылы үйрәп бит. 2 арый булды. Кытай тылын хәлләр һәм ботак. Хинәйдүр Кытайга бардакпа элбәдәгәрдән җаһаныбын. Транскрипцияларын үйрәтә канаты бит, иероглифтары хөрьярга ярахан хогыс. Фестиваль бир беле түгәннән Кытай омук культуратын бир сал буллыба түгәһен чай хитин серин томын ыты болла. Изучать язык это обязательно культура. Только через понимание культуры можно хорошо изучать язык. Ике күннәк фестиваль кытылахтарга бу улуу омук культуратын тылын өссө диригатын өйрәтергә үгүз билини көрүүнү берди. Татьяна Потапова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениете үйә бүлүү.